Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat, pagkasalitan ni Pamela nga napoluan, kwarta. Dear Manong Nemi, nakamisuutak Manong Nemi nga si Mangpet dito'y balay. Nagapuak iti eskwela, 4th year high school Manong. Kadgapo, tawan timbabalon ni tatang kanyak, nga kwarta pinagpletek iti bigat, nagnagnaat, sinapak, tinagrubwat. Nagnagnak ba't manen Manong, nga nagawid. Kahit kastaon itiling et ko Manong Nemi nga si Mangpet dito'y balay, ang bakit na makuna nga balay, habong. Kasladda kami Manong Nemi iti squatter area. Awan kuryente mi, nakakingki kami. Nakasano namin Manong Nemi ket nakariing nariingak nga marigrigaten di ginaganak kaniya. Ni tatang Manong Nemi pasaray agpasada iti pedicab. Dagiti rumwar dito'y lugar mi nga mapan iti highway agsada iti paglunganan da nga mapanagbasa, mapanagtrabaho. Ken dagiti sumangpet nga manipod ka dagiti pagtrabahuan da wano sa dinuman tinaggapuan da sa sumrek dito ayan mi nga lagason. Iti nga makunang squatter area man. No, labsak tag sa o Manong Nemi ket mamanuak ngagsida a makaraman tinaimas nga sida. Datagid di makaumat iti tuyo iti bigat. Wano saan ket adobo nga balangig nga basaray adda maala dita kan kanal nga balangig Manong. Wano saan kumpormed ta Manong Nemi sardinas. Narignak tirigat Manong Nemi ti panagubing ko. Naging kahadya graduara ko ti elementarya Manong Nemi. Pinanawan na kami matan ni nanan. Nasimurot iti sabali nga lalaki nga makaitad kano itinamay ken ragsak ken kuhana. Impati na kami kini tatang piman. Anong Nemi kaslasyak pa'y napadasan ti nakarik na ti kunada nga ragsak. Kasano ka di ti makarik na ti ragsak? Naragsakak no naimas ko mati si daag. Naragsakak no adda ko maisibrok nga rawaten. Naragsakak no adda balon ko ket igatang kot merienda. Naragsakak ngayon kaslasyak pa'y napadasan ti ragsak Manong. Umapapalakla kadagiti nagbalin nga kaeskwela ak Manong Nemi. At damat dagiti padak nga nagapot squatter area ngem tiyak manamo no anyat diskarte dagiti naganak kadakwada. Pwede ka bonusaan ket tricycle ti ipasada ni tatang. Agtrabaho pa iti construction no Manong.
Napiyabi ti construction ta medyo dakkel ti kwartana ti makalawas, duha lawas. Ngem hamot gumatang ni tatang tiniimas kasi daen or letson manok lakuma, uno liempo, uno nyaman tigta. Nangaro na lang aro din, iti agsakit ni tatang manong. Sus, uno iti sakit. Nako. Ay, nagrigat ti biyag. At dapende kiti kundaway manong naming ibagbagat. Sa anak lakuman nga na yan, anak dito'y lobo. Sa anak lakuman nga impaspas nga iti inak. Muna di adda ako ni saklot na, at pinisit na lakumay din. Tapos sa anak nga agrigat akastoy. At damat arapaap ko manong, nang runakit ni, fourth year high school ako. Bumalasita nga ako. Tsak pagid di ati, napintas no, maarwatan ako ma. Napintasa. Ang kasun pa nagbaling ko napintas ni pulbos awan. Ni sabon na paglaba. Toothpaste. Pasari adda, pasari awan. Islam umakpay din, nagbibiyag manong. No kastoy ti bagbagak kini tatang manon nemi adamat isuna mang patpatibker ti pakinakem ko. Nagasukata kon manon nemi idikitak no adda isaang ko nga pagas. Awan. Mabisinak pa yen. Ti pamayag no ka manong uminumak tado nga danom. Napiapay di ta libret danom. Hindi ko anta sumangpit ni tatang. Adda bitbit na supot. Nayada kagaya man anak. Huntang, umatisaan ko. Nakaaro na kun eh. Alakit alam nga rin dito yung tanay. Mamisukan. Ya? Na naman iti sidain datang. At dali tawa unak ti supot. May isang sardinas. At pa yung ginatang kong asin. Sardinas tulatan ti anak. Kakanan ta sidain ta anak. Napang kayo nagpasadat pedicab. Nadadael dati paspasadak ng pedicab. Ano nga ito Brian no, nadadael at the tricycle ng ipasada yung padasag tumanti ko ha. Mapan nagkiwar ka digiti basura. Tatang mat. Nagkiwar kay pa yung ti basura. At na nagsak sa jay nga sinaksakong nga. San sa nga inala digitay kolektor di basura. Tapag di na inala. Baka no, saan da nga sinegregate? Ganda kayo ito kumarat ibang segregate. Kawan na. Agalak ka rin iti mabaling kong hilako. Nagkatay plastic. No, adda lata. Adda botelya. Unong kompormentan ti mabaling ko humaala nga mabaling nga ilako anak. Sige dadang. Nakon mangisang. Hindi malina yan manong naimitin na po'y luktak matan ti sardinas. Nang iplatito ak matan ti asin. Tang, umakangaro din. Talaga itay pa lang mabisinak. Alaw na anak, oras sakit mabisinak mo. Ano santan nga si dahil dati may isang basit na sardinas. Kahit kabayatan nga mangmangan kami manong nemi, di mo mitlat tamat maliklikan amalagip ni nanang. Kumusta nga tama ita ni nanang tang? Kakita nasiyat ka sa saad na anak ko at dahil simurutan na. Adda. Kay Diyos ako ni nanang may salang ka rin chicks. Ano na dyan sa lutsud mo, anak? Ni nanang, may salaing kadigit chicks na dyan lalaking simurutan na. Kaon na. Baka no, imbalay na. Kita kompleto ti supply na. Saan kung ka tala makita ni nanang? Saan to nga tang nagsubli? No, napintos to siguro ti biyag ta anak. Baka agsubli. Kahit yung 2 peso na nagsubli. Tiyak pala among asungbatan na anak. Sako to lang siguro among asungbatan. No talagang agsubli ni nanang mo.
No, makaradwarat dun ti high school, tatang. Anan tut sumarno pasamak. Kata college kan to ah. Ayun, tatang. Kakaasit na pa yung mangyan anay. Siyempre, kasapulak ti kwarta. Nga pag matrikula, di ka masapul ko nga ti igatang karagit, aming agamit ko. Sa anak pa yun nga plete, magbagnak pa yung nagbasbas ti high school. Anong to akala ti college, nangadayot yan ti college. Di ka kasyak to magbagnak. Talaga nga kayat mo tagbasa. Kayat ko una yatang. Kat di agbasa kan to. Anong arti pagbasa, kita ging kakaiba ti driver ti pedicab, tricycle driver, no construction, mamanumit. Tanon na dagsin trabaho yo, kat sakit kayo met. Kasano nga rin ba magbasa dak? Kapay, mapukpuka mo ka dito naman anak. No, aming sitwasyon datang. Kasi sa sino ti mamati nga makapagbasa ak ti kolehiyo, iti kasto yung kasasaan. Malaksid ano ko. Adan to agbaling nga sugar daddy, tayo to ti mangpabasa kanya. Anata ko naman. Anang sugar daddy nga magbagam. Itatang man, kasladhanda mo. Adan to mangpabasa kanyak. Kaya nasuyat mo, da mong pabasa kan ka. Ngayon ti kasukat na tatang, dato'y bagik. Hoy, anak, sa mga rami din deta. Ado mo ti kakasta. Kapit sa patalima ko nada. Ang taong nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit. Anak, dahil tatak kilabindot. Ano nga kilabindot? Ang taong nagigipit, sa Diyos kumakapit. Ano nga patalim? Diyos Saan kang umumpit ka niya po Diyos anak? Dito ka po na apeng ibagbagan ka nga kararag ka. Saan ka nga hamuliwliway ng kararag sakbay nga manganta, sakbay nga maturog ka, kalpasan nga nakaturog ka, ket no kasta nga da sumangbay nga grasya ken ka pagyamanam. Tadi mo ka diraramidan ti kasta. Sa mamet. Kada kayo nga rutang, agkarkararag kayo, kauna. Ano ti karkararag yo? Sapay ko Diyos ko, tada, dumteng kanya nga kwarta, nga ited ko ang kasapulan ti anak ko, kan may gatang ti kaanan mi, may gatang karig di na dumapay nga kasapulan mi, kwarta. Dikad kahit nga sawen, kwarta, tikid-kid dawan nyo kinapo Diyos. Kituan sumat ti masapul ta. Kwarta, nga masakit ta, ada pagpadoktor ta. Kwarta, nga mabisin ta, gumatang tati kanan ta. Kwarta, tano kayat mo ti mangisibro, di gata igatang mo. Kwarta, gabutan no kayat mo ti makapagbasa iti kolekyo, kwarta, masapul mo. Sa bagay tatang, gusto kayo. Ngayon kasano nga dumteng ti kwarta kada tayo. Hindi agtrabaho manulat masapsapulan nyo. Hindi irapin ko ba agkiwar ti basura. Anya tamom, baka iti pagbasuraan kat adta makitak nga mabaling nga ilako kat nangina. Buno saan, kabayatan nga kiwar ti basura kat adta mapitot ko nga rinepet nga kwarta. Sabi katawa ka anak. Ikat nagsayatan tatang no kasta. Awen, kano ada pagtayayo, mapangkayag taya iti luto. Kawan, dala mga ba kayo, di ato kwarta tayo. Iso nga kwarta talaga. Masapul tayo ti kwarta tatang. Kwarta, sa dino ayam mo aya. Sumangpet ka din Dito'y nanumunga kalapaw mi. Pangayayok latamo, tinatibiyag ko, anong name? No kasta nga, agsasalita kami kinitatang, kat agar-arapaap kami, kat kwarta, di magsarsalitaan mi. Kabigatan naman, anong name, tuyo manen, ti sinami kinitatang. Isumot manen, binalon ko. Kabili ti lunchback ko. Kaya dada kamatis, mayat kaya di mano nga, dada duwa kamatis, dada mayat, tuyo. No tuyo ti bigat, tuyo ti aldaw. Sardinas iti rabi.
Siyempre, manunimi alanganin nga pangipulapol ka di kiti ka eskwela ta nakabarbor na pintas ti arwaten da siyak agkupkupas. Kumadadayok kadakwada manunimi ngem may sa kadakwada tumas asideg ni June. Pamayla. June, abay. Abay. Awan. Ngayon, pagunyanak pagkatapos awang ko na. Napintas ka. Bula. Dada panang ibagam kanyak tinapintas, panang lais mo dayta. Ano panang lais? Baka basulak ka din nung panagkita keng kakit napintas. Siyak ti kapapangitan ka na kami nga babae. Kaya naman nagkita sa eskwelahan tayo nga babae, napadak. Tilanglangada. Di alahas. Kasla kang halay na kabarbaro, di kiti sapatos da, paldada, uniformeda, di ba? Yun ito ta siya. But-but pa yun ang sapatos ko. Naalap pa din ni tatang nito sapatos ko, ito pagbasurahan. Kapay kasta pa nang kidam kanyak dyan. Inton ka ano nga tanga. Mabaling ka pa siya rin di balayo. Tari bagbagam. Noon natarandam, di pala dito'y. I love you. Api di ka mamati. Ay attempt tikas kanyak nga taga-squatter. Nga awan tinaran niya nga masakbayan na. No, graduara kong tayo school. Dahil talangin. Baka inaktumatin nagtrabaho, katulong. Kasi abay di mo ka di patyen nga may kang katinaran niya nga masakbayan. Sikat mang ted. Haan na tayo, itad nga apo Diyos ti ka sa pulam. Noan niya man terapaak mo. Adamat ka dinamnamak. Ngem, aging ganan laing tinamnama. Aging ganan terapaak. Amon pamahila dito, amon noon at papasamak iti kabigatan na. Intun bigat, masangwanan nga daw. Anyot amon, baka bigla ka buwak nang. Narigat na mapasamak da ita. June, kasano ko ma? Alaman, namang ibaga ka man ti gapunan, wape nga, biglang yaman. Basta talaga kinapod Diyos. Italik mo kinapod Diyos, terapaap mo. Anya ka di terapaap mo. Kiti makadal. Madanak ti kurso. Kahit ko tagbaling nga certified public accountant. Mga opisina kiti bangko. Ada kotsek. Ada napintas nga balay ko. Ada gwapo. Kaya napintas pa ti trabaho ng asawak. Asawa ka na dungo. Kaya naging anak mi. Ada katulong mi. Kompleto kami ti alikamin. Ada kwarta mi ti bangko. Just in case of emergency. Ada withdraw mi. Di jay. Kasi simple nga rapaap ko. Iso lang. Kita lang. Sapay ko maata magudod mo. Di rapaap ko met. Nagbalinak na engineer. Madaan iti ado nga kontrata. Ado nga equipments. Ado nga lugan. Madaanak mo itak kalabalay. Kompleto alikamin. Napintas nga asawa. Nga CPA. Ken agbaling nga inadig iti 8 nga anak mi. 8 nga anak CPA. Kahit mo sawan sakti bagbagam. Gabot si katararapa pag nagbaling asawa. Inadig iti anak ko. Ay, John. Nagsasao ka lang ti. Agbalin nga ubaw. Santo mapasamak dayta. Mapasamak to. No talagang iso. Itikadeng nigasan. Napia da John manunemi ta saan da nga adda iti squatter. Ada bukod da nga balay. Agpadpada nga mga opisina dagiti naganak kang kuana. Kaya't nga sahon, sigurado nga agbalin to iso nga engineer. Ngam siya karot manong. Saan nga sigurado? Ngam kas iti kang kanayon nga ibagbagay ni tatang nga sa anak ang mapukawan tinamnama. Gaputa dumteng to ti gundaway. Nga dumteng iti panakaedad ti baro nga namnama baro nga bihag kada kami. Yung karigatak banong nemi tinagan-anos nagnagnaak isupay nga
saan nga itad ni tatang kaniya. Aging ka nga main inawen ti graduation manunemi. Kat syempre adu di pagkastusan ti graduation. Pagpintasan na manunemi, inaramid amin ni tatang ti amin nga diskarte, no parbangon kadagriing mapanagkiwaran kadagitay hampay nga nakiwar manunemi nga basura, agala kadagiti mabalin ng ilako iti junction, agpasada iti pedicab, wano saan ka tricycle, naging ka manunemi nga nakabuludak betlaeng nga inupaan iti yung pa aramatek nga gradual. Ket terwate ni tatang manunemi at damat nagatang na iti ukay-ukay. Nakarabers shoes manunemi at basit put na. Anak, agraduar kan iti high school. Kasi lahat din mamin ano tupat katawan niya. Nga di nagraduar ka ni elementarya, pinanawan na tan ni nanang mo. Di kit upat mo ten nga tawen nga awan suna. Tang, ano nga ta talaga tagur-ure nga gasat para karata. Mapasamak to nga tanga. Saanin nga iti squatter area, ti pag naidanta. Mapasamak to nga ta. Nga, no, ada kurso na ang agatangin nga naimas nga si Dain, kat ada kwarta nga igatang ta. Mapasamak to nga ta. Nga makapagturpusak kadag trabaho to iti bangko. Nandantubukod ko akot si. Mapasamak to nga ta, tatang. Mapasamak deta. Nulakid dita isutikad din ti Diyos. Saan ka nagsarday anak, nagkidaw kang kuana. Ulit-ulitam nga baga, noan niya digiti rapaap mo. Italek mo kini Apo Diyos ti amin nga rapaap mo. Kat sigurado, ipainaken ka. Gabot na bakasyon, manong nami summer, yung karikatak matitimulong kinitatang. Asaan nga mapanagkiwar ti basura, no diket napanagsimrek manong nami iti karinterya, iti barangay mi. Nagpagpakasyak ti aking kukwa. Uri no basit lang ti sweldo, basta da makunang may gamak nga kwarta, idagmalmalan. Hinawat nakmed manong. Ket uray no kunak nga basit la uri basit ti sweldo. Ngem gabot makita na nga nagagetak manunemi na siya ti trabaho. No ano manot sweldo digiti kakadwak isumatitid na kanya ka sweldo. Ken adda paen ipaawid na manong nemi a karne. Ti sa amin nga nalaklako. Di kat makasida kami ti karne, gapota, agtab trabaho, iti karinderya. Ti makadakes manong nemi nabasamak, iti pa nakauram ti squatter nga yan mi. Diyos mio. Nairaman manong nemi, iti kalapaw mi nga nabdimma po, imbag tadadag iti na itaray mi nga arwaten mi. Tang, papanan tang aruden, di nusa dino papanan di kiti. Padatang na oramang anak, di so tumati papananta. Iti evacuation center. Manong nimi, iti agsubliak iti karinderya, dinakpatan kayat nga alain manong teking kuko. Taapay met na. Eket nag-absent ka. Manual daw nga sangka imay. Kung amin nagbakwit kami, kita, nangala ko na ti kasukat mo. Ay, nga mabalin balasan ko. Ado kay launa yan. Mangkita ka lang, sumapol ka lang ito sa bali. Pinapasamak ba't manin manong. Ngahang ka mga makasidan iti karne. Pinapasamak ba't manin manong naming nisinta mo kat awan igama. No muna ta, adda kam laing iti
na magsisilpo manunimi nga karton nga nung nagtudo nga takit talaga nga maslip kami. Imbes ko manunimi puminpintas ti biyag mingim kumarkaro. Nagsangsangit ako. Tatang, saan nyo kung mga ipalubos nga kumarkaro, tirigat tayo. Tira paap tayo, mandaan ti kabukbukudan nga balay. Nga makaraman tayo, tiniimas nga paraon. Agnain tayo, tinatalgad nga lugar. Tira paap ko magbasa, dandalin pa nag-enroll. Kasanun da tira paap ko datang. Anak, saan ka mapukawan tinamnama? Mapupuko ko nga rin tinamnama ko. Saan ka mapukawan tinamnama? Kumpet ka kinapod Diyos. Saan ka nga sumardeng ang kararag? Ikararag mo, madaan ta ti kwarta. Ng kasapulan ta nga maigatang ka iti kasapulan ta. Kaya dito may sa nga malem manunimi. Si mangpet ni tatang. Natang, ato ka dito naglakwan nyo, itinakiwar yun basura. Kalkalingan na anak. Nga mamom, adda ig-igamak nga adu a kwarta. Ana? Kinaot na ti bulsa na manunimik it inruar na ti brown wallet nga nabungkog. Nangalan nyo na nga wallet. Narigreg, pinidot ko. Linuktan na manong, wow! Gato nga rin ang bribo. Wow! Nagbangbang. Manong nga tayo ti tatang. Sinabrot ko manong naming kit nakikok ni tatang. Abi sinabrot mo? Hinruar ko ti kwarta. No? Ala na gato. Atot kwartatan tatang. Inagkumatang tinaiwas kasi denta. Inagdag ko gurder ng Jollibee. Uno ti King. Uno ti McDo. Buti deta. Tatang man. Apay nalo yung matlang. Mga laklat at 2,000 ta nagkumatang. Nag-shopping. Shhh. Di mo kiskisayan na. Kito masawan. Kwarta rito eh. Kituan na sut kwarta. Masapol ta. Sut kang kanan ti babagang masapol ta ti kwarta. Kat adad dimteng na kwarta. Ngam saan ta nga kwarta? Saan ta nga nagrigrigatan? Tatang na pa nakapidot yun, nagrigatan nyo. Saan ta nga tagikuayan ti saan ta nga kukwa? Tatang mo, kirkiraos lang or ti tiyan tayo. Kakaan si tayo lang aruden. Kasta pala bagayo. Tatang, umanay pagbasak na ito eh. Anak, ni, adan sabi, kwentas. Sa mga suksukain na nakasta. Ato nga ID. Ay, pagpindasan na anak, ada ID. Adanagan titat aking kukwa. Ken adda pa'y contact number na. Ngiti kayo kung sawan. Sino amom dito nga mabalinta nga pagkidawan nga tawagan dada nga number tapno ipakamutan nga adda ka data ti wallet na. Saan yung insubli tatang? Nagtal na ka. Tatang mat. Kakaiso na nga nakaigam tayo ti ando a kwarta ang isot idaw-dawat tayo nga ipay na apo Diyos. Isubliyo. Takad-dakad nga harot ganas mo nga mangusar ti kwartang sa mo nagmambanugan. Tatang, inten nagtilangit na ito'y. Nairanta, naikari, nga marigreg, tapos na kastakit mapidot mo. Saan nga sikat mapaturay, anak? Saan ka kumagbaling ng rupa ti kwarta? Tatang mo. Dalawang kwartan. Tapos na kastakit, at pagbasa, uno, nabimbintas ti pagyanan ta, intag kasera, kaya maibos to ito ya. Into maibos, pangalan to pa ti pagbayad pagkasaraan ta. Pakalam to pa ti pagbayad mo ti patrikula. Kadi, paano tayo tumanin na? Di na piyang adda.
ng tipulos nga awan. Anak, saan ka kumang interes iti kwarta? Hindi, kwarta masapultan, di ka ito kwarta. Awan ti among mabalinta nga pagtawagan ng usarin nga cellphone. Awan amok. Siya lang mapaturay tatanggat sa mong ipulpulang letan. Walaan kantak man, mabisina. Hanta kiskisayan na ito. Isinta mo ka na awan ti kisayan na. No mabising ka, ada naglakwak ti kwa. Nakalkal ko basura. Ito, 50? Kawan na. Iyanay mo detan. Kagumatan ti mabalin mo lutuin nga balor deta. No mabising ka. Kagumatan ti noodles. Ha? Datay, alan. Ano sa mo dati 50? Ribo na tayo kigamon nyo rita. 50 lang ito kanyak. Paunay kayo, tatang. Manong nemi pimanaw ni tatang. Hindi na maging napapanan na. Sumapol ka na't mawali na nga bang tawagan iti aking kukwa. Laglag na tatang na ito. Kursuan na desisyon na. Nagtak ka na kwarta na dyan. No, Jack Mariro. Baka ada ko. 500,000 nga ta. No nagbangbang. Kape kwantas. Tatang na yan. Aging sasayaan. No ipulang na. Manuntulaing nga tat itida. Nagungguna na. Baka sa nga ribo lang. 2,000, 3,000 lang. E din to tanong saan nang ipulang. Di ano? Idi sumangpet manong nemi agtagtag apak maten gaboti 50 ang gatang ko iti yakinan ko. Anak, natawag akong jaking kukwa. Kaya't anak ko na tang, intun bigat, mapanta iti balayda, uray na ta. Ano nagan jaking kukwa? Madam Victoria. Victoria Yabes. Nabak ng ti Yabes family. Di dakkel nga ti balayda. Nga papanantan yung bigat. Hamat mo ko na, dakkel. Basta damat address na tasurutan tatulatan. Di mangalat at pagplete ta kada ta kwartana. Kahit adamat pala kwarta ka mabalinta pagplete anak. Basta itong bigat, agkuyog ta. Nga mapamangisubli ita ito nga wallet. Nga awan surok, awang kurang na. Tang, na talagang hindi yung nga tagikuin deta. Talaga ka tsak kaya ta na ibagak nga rutin. Kung mabalin nyo magkasang mapanipulpulang. Anak, no talagang itid yung kang kuha na, taging kukwa, manungat at itid na. Nga supapa. Itid na nga tatagudwa na. Tsakla mo na. Bueno, thank you kung nanalatan. Amom, nagbaling ka nga na siya, itipadam nga tao, supapakan naman din na siya. Wala, isok ko na yung tatang. Sabi ko mga rod, adu nga amang ti maipaay na ng deta, adda nga kwarta, iti deta nga wallet. Napanggam nga rod, iti nasao nga address manong name kadi di makadanon kami nagdurbelak tasak timun una at dalayang ni tatang iti likudak. Madamdamapay manong name adan nang ilokat tiri daw. Naimbag nga bigatyo, ma'am. Nagkingkinita ta kinitatang. Kasla malasing ka. Tata. Horisi ka, ma'am. Malasing ka. Gabata si ka talaga tinakita ka nakaragirag iti wallet mo. Madama ka nga kiwikiwar iti basurahan. Uwan. Kita nakabangbangsi.
agsipud ta, iti panang kiwar-kiwar mo, ad-addamet nga rumor ti nabagsit nga sangaw di kiti basura. Ti makadakes met ngamin, nadadaelan kami ti lukan, ket nairanamat nga ditat ayam mi nga nakadadaelan na, ket isumat ayan ko mang tawtawag ti kayat ko nga tawagan tapno umay na kam rescuen. Binugbog kawangang kani. Hoy, amo ka kiwaran na nabagsit. Kung wanak, pinagsawsawan ka tata. Wala na, pinagsawsawan na. Hampas lupa ko ng basurero. Sorry tata ha. Nung naramit ko antikas dyan. Napudot kami ti ulo. Nagrunak at nagrikat ko tatawagan na kita tao nga kayat ko nga tawagan. Nga mangrisiko ko na kami. Kinapudno na ma'am, idita, agbuelta ka, kalpasan nga imbabam na jay, inikat mo na ito cellphone mo yung talapahayag mo. Isot pa nakaragrig ti wallet mo. Nandiyak malagip, nga inigpilak gayam di wallet ko, tanda, inruwar ko nga inala. Iti pa nagtaray ko, nga mang kamakam kumakada kayo, ma'am. Tapos ipakaamok nga naragrig ti wallet yo. Nagkalalisto kami nga timbaray. Ti amok akit, umay naktakawan. Iso nga nagtartarayak ba't nga nalisto. Sako lang na nadlawan nga awan ti wallet ko, hindi makaawit ako dito balay. Ayan na ti wallet. Ay, dito ma'am, kinunak manong naimi, nganyawan. Awan surok, awang kurang na neta ma'am. Dito nagyan ti wallet, saan nga napatig ti kwarta. Tinapatig dito'y, dito'y, nagyan na. Ado nga card, kita nakapatpatig nga card. Ado pwede kita ko dato'y, dito'y ATM ko. Dato'y kang runan launay, dato'y kwentas. Nakapatpatig dato'y ang kwentas. Regalo. Dedi, papa. Angay man nga nag-interes. Ni tatang manong name ni Simbong Bat. Amuming amin ma'am nga no sami ako kwa, sami nga tagi-kwain. Yatangi at damat ID dito'y nga cellphone number, isot nga nakontakta ka. Saan kam nga rin nagbaybayag, ma'am? Agor kayo tata. Anatakan mo ading ko? Pamela, ma'am. Anat pagsapula ko nakit. Pagsapula nyo ko nakit, agkalkalkal kayo kaya, di basura. Akikiwar kayo. Pasaya agmaneho ak pasada ti tricycle, ma'am. Dikit abom drive. Uwan, ma'am. 4 wheels, ma'am. Nababadasa ko, ma'am. Sa alang tricycle iti, taxi pa iti, paspasadat. Kasta. Katsikay, ading ko. Karadradura ko ti high school, ma'am. Nauraman kami. Kat itata, dakam lang dati ko, karton nga pagyanan, temporaryo. Marigrigat kam lang, ma'am. Kat adamat arapahap mi kinitatang ko. Pinanawan na kam kami ni nanang ko. Ida agradwarak ti grade 6. Kahit mo tagbasa ti college, kahit ko unay, ma'am. Gusto ako na kinitatang nga, aming isubsublid na itata, ada pagbasa, yung kunanamit nga saang umanay. Gusto mo ta, pangalamin to pengarnayan nun may bus. Edad ko na nga kwarta ka na kayo. At least, na isublikan niya, kiti mas importante. Awatan nyo. No. No, ma'am, no. Tata, di mo kahit ngawatan? Saan? Sika Pamela. No saan nga kayat ni tatang, di saan kumata kayat? Sa amin mat ka nagbambanugan na ito, ma'am. Isot ko na. Anang arte kayo kung kuna.
Ma'am, saan nga so amin da ita, nakabot-boteng ngamin no ato kwarta, baka mayaw-awan ni tatang sa bali pang kastuan na. Okay? Kasto nga rin. Mangtedak iti namnamaek nga gastusem iti panangisaganam ti panagbasam ken iti umuna nga panagbayad mo matrikulan iti ya. Ken sigamet tata, gabot ta driver ka, amom tagmaneho ada lisensya, kasapulam iti driver, iti kumpanya, ti negosyo mi. Ah, diretso yatan, permanent nga trabaho, an mo lagi di nga baybayan ti trabaho, agsueldo ka ti kinsinas katapusan. Ket sigamet, no may pasamlakid diti scholarship program, ti kumpanya, libre na ko aminin ti pagbasam. No di kayat nga lain na ti kwarta, iso langan kang katrabaho tata, pagbasaan da ka, ading ko pamela. Pagyanan? Okay. At mabalin nyo pagyanan. Digiti pagyanan, digiti ko obreros, digiti empleyado. At bakante kwarto sa jay. Sa jay pagyanan yun. Kompleto. Da kuryente. Electric panlakit ka. Ti panangan nyo, agad siyempre nagsusweldo kan tumantin data di danto igatang munti kanin. Kaya yung sawad, maandahan ako ni ti permanent na trabaho. Uwin. Kaya ti anak mo, ni Pamela, sigurado man, nga gastusan ti kumpanya, ti panagbasa na. Tanalaing matisuna. Ang kani, Pamela, ikaragatak ni Pasa, ti scholarship examination, ma'am. Kahit no sa mo may pasa, okay lang. Dito na yung daklan nga naaramid yung nga gama. Iti pa nang ipakita yo, iti kinasya ti puso yo, nga saan ka nga nag-interes, iti saan yung kukwa. Husto ti kunayo, no nag-interes kayo ko maibus. Nga mas kaputa, saan ka nag-interes, agtultuloy iti panagtrabaho, aging kagritiro ka. Tata, ken sigurado nga makapagturpos ni Pamela. Ket indun makapagturpos, adadagos nga magtrabahuan na. Amin nga pagadalin ti kumpanya, alaan damit lang ang baling empleyado. Itinasiyat kanusto nga sweldo. Manong Nemi, naggandan kami nga nagtangad kay ni Tarang. Tinangad mi ti langit, karimpik sami, tinalos pa nagyaman mi, itinamarswa. Tapat dyan mi, Manong Nemi, nga amin nga mapaspasamak dito lubong basta na imbag nga aramin, nakem ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, tinangiturong ka na kami, tapno aramidan mi, itirombeng aramidan mi, panangipulang mi, dyan napidot mi nga sami akong kwa, tapno ti kasta, dito ito yung pangrugyan, ti panakabendisyon, panakabless mi. Nagbasa ka nga rod, Manong Nemi. No, at na kursunada mi, kinitatang nagatangin nga si Daen, at na nakasagana nga kwarta, nga usaran mi, kaigatan. Saanen, Manong Nemi, aking kito susaran mi, gamot at di kuryente. At apay pagbuya mi ti TV, napintas pa hindi pagidan mi, gaputa dekudson, Manong. Saanen nga kupkupas ti arawatek, tada nga rod kwarta, nga nakasaganang igatang ko kadag iti kasapulak. Hanak mat nga nagarbo, Manong Nemi, hanak mat nga gastadura, no diket na inotak mat lang, diket importante lang kasapulak, tirumbeng nga gatangik, nga dawatak din na tatang, ti kwarta no kastang agsweldo, Manong Nemi. Nagkaturpusan kami kani John, Manong Nemi, kani di makapagturpus kami.
Iti kumpanya nga nagpabasa kanyak, nakastrike dito yung trabaho, nag-apply met ni June, kadag katrabahuan kan. Ana, natungpal mo ang terapaap mo? Terapaap ta. Duwata nga nagkarapaap, June. Agtrabaho ta pala muna. Agurnong. Sa tanto kita, iti katangin tangalute, sa tanto patakdaran ti balay, kadon dadanton sa gaysata nga lugan, planon danton panagkalaysata. I love you, Pamela. I love you too, June. Kabayatan manong naming agtrabaho ak wine. Kat panagururnong mi kini June. Iti may sangal daw manong naming nga pagamulatan ta nag sila naguyak tilugang kumanong. Nagsardeng imbaga, di salida na kat naipaigid ko ba lang. Dahil ito, hindi ko nak. Tsaka amot kutsya ka na lugan. Ay, tumawag ka. Sino tumay mang tulong ka niya. Naging ka manong naming nga dimsa aga kiti kotse. Tadyak matin mapaandar. Di ka tawag matin aircon na. Matubutot matin. Iso nga, dimsa aga. Idi adaw masidag kanya ka bakit manong. Agpalpalama. Kasi nakadiya, anak ko, ma'am. Uri gatang ko lang ti pamidpid ti bisig ko. Tinaliyaw ko manong. Nadungrit na bakit? Nakutong. Ito loktak tiwalat ko manong naimitap no itkak. Binaliwak na tinaliyaw. Kasla gilap-gilap manong nimitirupa na. Kasaray. Ninanang ko tayo ito Ni tatang manong nimiti tinawagak. Hello anak. Hanggang pa nakaawin. Awang bete kotsem. Nang bulok ka anak tatang. Ito mo, imbaga keng kwa naman. Uray na, tao may kukitain. Amumat adamat na hilats ko ag mekaniko. Manong nemi kabayatan ng urorayek ni tatang. Kinasasaritak tagpalpalama. Kalpasan manong nemi nga da pinayapayak naglako iti. Kwa? Merienda. Gimatangak manunay ket isu inted ko keng kuana. Oh, dato ti kaninyo nana. Pamidpad tabisin nyo ako na yun. Hindi ka naklat ako man ti kwarta. Madamdaman to ngikang ka ti kwarta. Urayan tayo ito urayek namang tarimaan ti kotsek. Anat nagan nyo nana? Mercedes. Kunak tupay ngamin. Sanak siguro nga malasin ka puta. Great sisak ini. Kana doon tinagbaliwan tilangak. Ohin manong. Awanin hand di Pamela idi adak elementarya. Hanin nga Pamela tilangak kita. Hindi ta sumangpita ni tatang manong. Hindi na, nandun pa na. Ha? Wala tayo, sino na ta? Yung masadag ng palpalama, kabayatan nga, nag-assistant bahay dito tatang. Ang katangak ti kanan na. Tatang, di yun, di malasin. Mercedes. Mercedes? Timbangan.
Sator? Sika ka din ni Sator? Oin, nabak ng kagaya mo yun. Ti anak tayan na. Kita sa reto ni Pamela. Nagparik na kanya kita eh. Ita pelanda mo makita kakasla na asin nagtirik na kagkuan. Ngam kasla kami jackpot yan nga iso dahito ni Pamela. Baka agar arapapaklain ko na. Ape kastoyan din nagbalinan ng biyag mo, Mercedes. Ape hindi ka nagsubli ni. Nagsublihat. Ngam awam matende di. Ay antayo kaputan na uram. Nagsalsalud sutak. Ngam awan ti makaibagano sa dinutayan niyo. Iti siguro pa nagsaludsud mo, agad adda kami ng tikwa. Compound ti kumpanya pagtrabahoan. Nga kumpanya, iso tinang pabasa. Iti anak ta. Iso nga nagbalin nga professional, di kotse. Agor ornong da kini John. Tapos da gatang da tilute, kaya na pangipatagdaran ti balay sa danto ang kasar. Tatang, ano ti plano yun? Ay mabait lang ta, taram na ako natakot sa pakawanan da kuma sa tor, Pamela. Ura nagbali na kakatulong yo, basta sa pasang bayan da kaniya. Katulong. Oo ngamin mayat pa'y nga, sumrek ka katulong gadak pa'y kayat nga lain. Nanang, iso pa laing manong na imi. Di pa nangawag ko tinanang. Iti medyo napaot. Nga pa nagsasaitan. Ay kaya mga anak, tinawag anak tinanang. O, renusan na ko na kayat ni tatang mo. Pasang bayan na kaniya. Uri ang balinak lang nga katulong yun. Jadi matarimaan ni tatang manon na imi di kotse. Tang, sikat mangilogan mo na siya. Tatang, agpagpagasiyakan ka. Alaan ta kumaninanang. No, saan mo nga masurusuro pa yung ipatag, akas asawa, okay lang. Ngam siya, anak-nak, inaklat tayo sunod. Mawatan ka anak, mawatan ka. Siyempre, dagos mo lang tangamarik na tiayat mo kayang kuha na kabutay sa inam. Ngam siya, saan ko nga dagos nga mapusubli, ti panagtalek kan panagayat ko kayang kuha na. Kahit bilang ko langin nga kayem, mabalin siguro. Kinapod no na anak. Ada ko mamat iyam amukang ka nga may kaduwang inam. Ngam nagsublimot na ninanang mo. So nga isunton akadan nayo. Tadyaya ay ayatak kita. Isuntumatan ti kadanak. Into nagasawa kay kini John, alam yun to ninanang nyo. Into nagasawa kayo kini John, alain yun to ninanang mo. Kasta timbaga ni tatang kat isot na pasamak mano. Tarapaap mi kini John, house and lot, addan, nagkalaysa kami, kat datatang kininanang matlang, tinangabay kanyak siyempre. Kadidi, tamalpasan ti kasar, inyawad mi ninanang dito'y balay mi kini John, kat iso ti kadandan nami, kat gaputa ko na kayat na tagbalin nga katulong, hanggang nga nanganalan ang ti katulong mi. Taamumot ni nanang manong ti amin ti aramid ti unag ti balay, kinisupayan ti para aywan, kadag iti dua, nga anak mi kini John. Idinto tatanitatang manonemi naman pa nagkalaysada kininanang. Ngam ti kadandan na ita, ket halos agkatagib kami manong adamatan kabsat ko nga dua, kabsat iti ama.
Kasamayat sumarsarong kar ni tatang kanti agda mga asawa na kan dagiti kakapsat ko dito'y balay. Kahit napintas man ti panakilangan da kininanang. At ang bilang dan agayem. Manong nemi, deto'y ti talagang naikari ang napasamak, mapasamak, gabot ay isut, napasamak. Saan nga nakapagsinublyanan da tatang kinanang, ngem, at da itisidong ko ti inak, anasihat ti kasasaad na. Deto'y ti pagkasaritaak manong nemi, kanagyamanak iti laing mo nga nangurnos, kalpasang nga nakinsan kang ka dito talia na through your messenger. Kaya't sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, ka nagdingig. Tuwing nga rod agyamang apagaya mo, Pamela. Thank you, Pamela, ting ka pa nagsurat, share ti pagkasalita.